شخوا هون دزانن اف کنگره روزنامه‌وانی ببونیا گو 3 سال در باسمون سر داگرکریا دولتا ترک و چتین گریدایی وی سر باجار سرکانیه و گره سپی و گندوارن هر دو باجارا ده انجام وی ده هون دزانن ایرو اف خلکی آنا گو تفدلور حاضرن انجام او سیاست و ایریشا دولتا ترک سر منطقه بو شهید ریبل ریامنه راستی ایرو رو گلکی خمگین جبوما وک خلکی سرکانی و گندواری و گری سپی و گندواری و جبر گو هرم ما هاتن داگر کرن جالی دولتا ترک و چته نویو لی هما ام وقت بیجه بیر و باورن بچالاکی خو بخباتا خو چه لشکری چه سیویل ام وقت بی وگرن وک آنها ما گوت حواله جوان گوت وگرک با اولا و برومت دا خویانی جبو گل و رایا گشتی 3 سال سر داگر کریا سرکانی رأس العين رشعينو و چاوین کوچبران لوگرک با اولا و بی داگر کری گل سرکانی درباسی سالا خو یا چاران دبن کو باجار وان دبن داگر کریا دولتا ترکیه دیا و دبن دسلاتداریا ارتشان اجتماعیه سوریه و یا کو پشتوانیا خو ج دولتا ترک دگره هر وها بن پیکرنا مافی مروان بزی تالان کرن بن چاف کرنا مروان دستداینا سرمال و ملکن کوچبران بجی کرنا مالباتن جهره من جدا ین سوری و دروی سوریه و دمال نشتجیهن سرکانی جعالی گروپن چکدار و بردوامه 3 سال و گل سرکانیه به همو پیکاتین خو کرد عرب سریان آشور کلدان ازیدی ششان شرکس ترکمان و ارمن دوری باجار خونه و لدورن هریمان بلا بوینه هنجوان لکامپا بجیبونه هیوی نوان وگرک با اولا بی تهزین لشکری د باجار نوان دبه سالن کوچبریه دست پیکا مها 11/2012 و دماکو گروپن چکدار بناوه ارتشا آزاد یا سوریه درباسی سرکانی بون و پشتی رزگار کرنا باجر جی چتین ارتشا آزاد و جبهة النصر و گروپن دن ملت ما برینن کوچبریه درمان کرن و ایشن خواه بکن بونا همو پیکاتیان باجر جبیر کرن کو بویک جارک دن جیانک بخوشی و اولا وگراندن باجر بری کو جارک دن باجار ما بکوه بن داگر کریا دولتا ترک و چکدارن و دنه مها دهان ده 2019 ده دبن درشمه آشتیه کو خرابی به همو جورن خواه د باجر ده پیکانی اف داگر کریا کو ملت ما به همو پیکاتی خواه خستن روشک خراب ده ملت کو و بیرو باوریه ده گودوه بیرو باوریه ده بون کو اف کومن چکدار جبلی خرابی تفلهوی و ترسه جوار ناینن جبر ویه که بریارا هری به ایش و زحمت گرتن کو دوری ولات خو بکوین و جبو پاراستنا رومت روح و جان خو کوچبری و خریبی بجارتن 3 سال و نه باجر جبر چاوین وان نچویه عموماً بریه کرنا ولات و گندوارن و نمریه کو ملت سرکانی رأس العين رشعينو لهر دبر بحثا وگرا ولات دکن و بتایبت دماکو لچاوین هفدنیرن او نرینا بحسرتا ولات کو جیانا و کوی و هفبش جمره پیشکش کر
ملت کوتانها با آرامی هێز نەکریە کو هەرتم مژاراوان یا سەرەکە بەگەرا باژێرە هەن کەس جوان لەسەر ڕیا گریانە بتایبەت دەما کو ناوێ سەرێکانیە دبهیزن ئان دبینن و گەلێک ژی بە حەسرەتا vەگەرێ ژیانا خۆ ji destdan û bi taybet gal û pîrên me. 3 sal tevî krîza Sûriyê û tevî êşên cengê ku armanca wan ne şerrekî din belê vegereke aram û bi ewle ku her tim êşa doza xwe destnîşan dikin û çareseriyeke ji wan re bêdîtin 3 sal nerînên millet li biryareke navdewletî ye ku rastiya dagirkeriyê û binpêkirina heyî dibin navê kaniya aştiyê de eşkere bibike û armanca wan rizgarkirina bajêr bû lê berova cîwî rojane binpêkirin kuştin û talankirin pêk tê 3 sal civaka navdewletî rastiya heyî li serêkaniyê Rasil Eyn Reşeîno baş nas dike û bi raporên navdewletî tê qeydkirin mîna raporên Komîteya Lêpirsîna Navdewletî ya serbixwe li ser rewşa Sûriyê raporên saziyên navdewletî Human Rights Watch û Amnesty International û raporên dezgeh û saziyên xwecehî ku rewşa bajêr dibin dagirkeriyê û zehmetiya koçberan zelal dike. Em weke Komîteya Koçberên Serêkaniyê Rasil Eyn Reşeîno daxwaza me ji civaka navdewletî bi erkên xwe rabin da ku aramiya navdewletî û parastina sivîlan pêk bînin her wiha çareserî ji bo Sûrî bi giştî û bi taybet ji bo bajarên dagirkirî û rewşa koçberan bibînin û biryareke ji dil werestendin ku koçberan vegerînin bajarê wan bêyî ti hêzên leşkerî. Çareseriya bajarê Serêkaniyê û bajarê dagirkirî dûrbûna dewleta Tirk ji krîza Sûriyê weke destpêkirina pêkanîna aramiyê li Sûriyê û avakirina baweriyê di navbera gelê Sûriyê de. Her wiha piştgiriya mafê niştecihên resen ji bo vegera wan li ser mal û milkê xwe û çewsandina pîlana guhertina demografîk di herêmê de ya ku dewleta Tirk pê radibe wekî erkekî sereke bibînin. Vegereke ewle bê dagirkerî Komîteya Koçberên Serêkaniyê Rasil Eyn Reşeîno hesekê 8 meha daha 2022.